Pisanangan kesuabon om lagi tadaw sabat kemadati sanan kana omisi sa takapad isuang samaya. Kinarahingan asundu isuang renya sorga konsiko dat kesuaban na sabat dawaino katilambus kabiyahay dat kapagyampay mayad kasisan sumambayang iti. Konsiko nagi mantadat panghakan nu gisom dat limpupusan dahay tit panambarasan santob dit ay mulayan nga manhak na kapurimanan dat mentok dahay dat min samok pakago kumadya. Pinasambayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Kaya osanong kasuabon nagi tadaw sabat kumadatid insanan pengkuro kangahan idi magulinggaw ka painsalom kakitanan iti kayonon iti hom magulinggaw ka antitid karangahan kunagi nga magulinggaw no kalansanan dat orongaw po bagi kasuaban po ba nga tulo na po panambarasan pawan dat sumampuru salom sambayang. Kita dati ayat ta isuanggat Mazmur talun na hopodom 2 ayat ko onom katuru. Mantadidi maydad o insana na patulun dat atopot isuang kinarahingan nga sumambayang kumah dia. Dadamet te iya na pa nga milodat arubahan. Tu sayra na pod urumi ko luyud datagayo nga iri na pa nga kontok do kayo. Iya no lisokon dahay maya danununo pohot kainggoritan iya no pa nga mantamong doho. Iya nagiat tumutok doho gisambo iyo no pa nga aintirungan mamarayaw. Tumbayan ako ainsanan takon pa nga orohian toko dat nunuy binoros silat ayat isuaga Mazmur talun na hopodom 2 ayat ko onom katuro. Minagangat kumadati dat iyati na po pananud da kinarahingan orang saleh nga sumambayang kumakinarahingan. Isay pagyadihot sambayangan dat akon ko kinarahingan gi. Monikid na patulun dat pananud da kinarahingan orang saleh tulun-tulun dit osatya monopot kumakinarahingan nga sumambayang kumakinarahingan. Dadamot dat isiyo na po kinarahingan nga milo po datid ayhum. Hari na ko timpu dat kinarahingan po nga lumisok. Pengkurad ako numbalan na nawayaan. Lumisok na ko kinarahingan harat timpu lumisok ko amo. Tumayan ako doon na po hom ay borasan dat lumisok ko kinarahingan. Iyati nagit asaro lumisok. Asaro to ka lumisok mantadat kinarahingan. Ako na po ko lumisok to ko mantad kinarahingan nga muit lisokon dati lumisok to ko mantadat karuhang lumisok ko mantadat tanganak kaumbalutan haron lagi lumisok mantadat jamaat. Intangan to kono pati ayat nga mandati boroso dat iso pagangatan montok dat ti karuhangan iti mi karuhang dat sumambayang ko nga duo. So sorohon na po na ko hom say ratimpu dati dat kinalimpupusan dat sinumambayang ko duo. Duo ko mikaruhang. Sayra kinalimpupusan, sayra bobosot ay sayra kinoyon
do kayud nakano sumambayang gaduo. Miyaga lidit alambat-lambat Timoti gi. Okon no poko iya kapagulok kodop nga ikaruhang no kapagulok kodop. Gumo yati kantob datid sumambayang gaduo isa no pa nga isiodop. Kodop kunaya nga apa kodop ikaruhang o gumo pay buru-buruon di siyo. Okon no poko iya di magangat ni karuhang umodop nga mimpu nagit main bul. I main bulo it dia do korohian it pasukan no. Okay? Nah, angatan ko na di sa ikarohang no sumambayang nga kono korongo tu okoy hihit damintang idit main bola. Hara ka main bola ka sadop. Kasala ka mintang nga main bola kan nakagungan pausawa ki. Okay. Jadi ako na po ko ay ino pa ikantob datid sumambayang kat miyampay karuhang nga iti toonwon. Okay? Ako na po kakaraja buruon kapaya na korikot ko nga kodop ni karuhang kodop ni tanganak kasibukan da iwalay kantaw bisu mambayang nga umbalanda giahdat ay kana sumambayang kana po tangkiadan no po har-harot buruon ay alay di sambayang di bo bobo som 2 menit na korikot na ma sa minute na kanto. Jadi ay alay haran po guringon nuhom pisokon po tapoy. May po sambayang. Mintong ko main bul pisokon. Pisokon ko mano po piso ko itu nih ka. Yadi ka. Ay sa no po na itu nih nga pong kadam ka nga pong kalatan man detak mintong di. Kantob do ba kapihom pisokon no di. Ay teko poloyoon ka nga sumambayang parim hirihi talingan ud alayo na ito ni nga yo kapangining pisokon no gibo. Nupay kantob dati dat sumambayang. Mitogod. Mioduh migogol no pohom kano po sumambayang. Yadit aiso narati do komondot magangat na sumambayang. Sumambayang nga iya piasirad tumugod ko nga agap te ginawa dati magangatat ko na sumambayang ka. Tumugod-tugod gya ginawa. Tapat ni binara sa kitabot ay kada nagisambo atan no bota daw on totogod. Tu tumugod to kono pom sumambayang nga ano milo. Milo hibo nga miagalagan didit ando mono po takapurimonan tidak ikhlas kadidom malayo. Sayra na pod inapohit ekonomi do keluarga dati nga apurimanan dati iswanggat buruon hinggo dot purimanan tokod ino pa ekonomi nga rumatu. Ikaw sinan dati nga adi agalo pa mamanaw kuman kuno pala dilo nga miagalidit turun naik iya di haro iya di aiso di kastabilan. Okay? Isay pa na kuot rikotan dati
isay po lohawon dati. Haron nagitimpud iyati na patinga asaro toko dot magisap-sap isuang nga pibabarasan. Sa kirap piagalon da iyati na po nga ay menumboros di kotood. Nay badilo piagalo mo. Ino po hipagibaras-barasan dati nga ikamoyan dat perdebatan pioduhan ang piagalon di kotood hingga asaro dati da pagibaras-barasan pagumuan lagi nga kasindualan iswanggot pengumuman hingga guluk pengumuman no berita baik ko berita buruk iswang pagi baras-barasan dati hingga pagi baras-barasan toko pagioduhan ko itong senong sairan po ipamusarahan po dati nga napay pitang kiada na murug-turug go iswang nga tutak toko. Irinahi mumonsed inapahit pikaruhangan idi nga miagalidit tolonon da tarob. Miagalit tulan da tolonon da tarob. Mumbalon da di antakan na misa nga tulan. Nga haronon da ihaon da may panirong. Agal ganda dit tombuak karit. Agal tombuak karit itawan do kito. Watuk ngon mo ti dito lono tarob ka. Pongogungan. Pongogungan di tulan kin ngon tolono tarob. Saira na pod ipikaruhangan miagali di tolonon da tarob. Isay nang ku ori koton dati. Sairat isuang tokod ay korolomon do waig. Ilad matoh dati korolomon. Montok dot ay mikoruhang sumambayang toko. Montok dot ay tisom-tiso. Kumayan na pa nga, yoho sumambayang montok ikaruhang ko. Ikaruhang ko nga sumambayang montok doho. Kon ko iya dih daw gyarid atopot ko piyo. Hinggoh nagidid, bahkan na sumambayang. Isay sumambayang, piyahi sumambayang nga pibibian. Ino pandi karuhang nga no kanda dilo. Dat mumang manang. Iya to katua keluarga. Aray tando pun katua keluarga nga manuh ka amo nga iya inda sumambayang. Nga no kadi katua keluarga mantad ko iyo katua keluarga lontikon ku ya sumambayang kakagusyad haragya kuasa to katua keluarga. Mantad ko iyo katua keluarga kanuhom lontikon tu ya sumambayang. Kau basahan mo ti lami bibi ay isay sumambayang mo. Nga sairan pod sumambayang nga iday pagangatan daw iti. Nga sumambayang manambayang tokod tiso om tiso. Rati na padila tiso om tiso letong pinay nga sumambayang gaduo. Adil lagi budagya dito di mo. Ba iha pagulo sumambayang. Ipay kusay gulo. Iti na po di sambayang iti nga ay man kupot tilong buso, man kupolong buso, mentok dot karuhang ko. Putan na kagud di karuhang. Adil, gaduduwa nga kano sumambayang.
Iswang nga sambayang dati det mikoruhang, ino pa'y tamodon nga manambayang toko det tisem-tiso. Ya galinoretan ko dite no, iya sumambayang mentok ikoruhang no, iya sumambayang ikoruhang no sumambayang mentok dia. Kuri imo ti manambayang dati ti. Pengkura. Haray manambayang gi elde Dorani Balantis. Nakombal ako'y manambayang gi siya. Teko haray kombal manambayang gi Aisitalin. Teko kombal to kayo na manambayang gi Milbon Miun. Ajara ngimot haro piakan to nga. Haro na kanto iso duo. Man tadi di isay pa manambayang dati akon kay karuhang dati. Iya manambayang karuhang no. Karuhang no manambayang dia. Iya di no matiri. Jadi ilo no kumayon dat ay ini ihati mi karuhang ihati ini mi sambayang. Magangat ta iswang sambayang mamarait. Gumuot ay korohian muntok pikaruhangan sayrat igitan dati iswang kasambayang. Dadamot no po dati dat inoretan ko pagulo diti, dadamot dati rumikot nga kinarahingan, iati no po nga gayaton to ko lobi kasomok kumati somtiso. Kamon no po itong Pinay, iso no po pikaruhangan di ogirot nga asaro dat kano sumambayang gaduho. Ako yung mo boros sa ino po kasambayang at kapiyampad iswang sampayang nga ogirot. Ako yung mo boros di nga sayra no po intangan datiti. Ino po hit asaro da kanod miyampad iswang da sambayang nga lobi kogirot o pikaruhangan. Umano po nga ogirot iti piya kapiyampad iswang sambayang nga ino po hit kano da sumambayang gaduo nga lobi kogirot. Bay mahago kogirot gumirot ipi karuhangan. Kumadua. Iti no po nga isa timpo di osonong montok dati kumad karuhang dot karait magangat iswang dat sambayang. Kadang-kadang himotid ay iti pasumambayangot kano do momonsay datid kapag yampay. Miyagal ti hari Sabat mo. Kadang-kadang damono po timoti dat hari Sabat po timpo dati dat kapag isasolot. Hari Sabat po kakita ko nagid ay lai do kunod ano ko kita siyohoy kano nga mantad ko harohot hari Sabat kano to kakoruba datambalot. Kung pinayan. Paingkan ki kadaw sambayang nga mantad da sumambayang iri pohot iso o timpo dat kano to kumadada demi karuhang. Sayra no pad iswang nga sambayang nga paingkukurohot pakyon nuan no montaki karuhang. Nunu oray tanno kabo. Kano po diti antakan no mo ti sumambayang dot susa kanod mamarait te ko makianod it araat kumakaruhang. Ay so igano ko pa sumambayang ay di ka pilo karuhang ko. Maini siyo tipuay no dalolongon di siyo. Ay so isumambayang natit tiyo di montok karuhang. Hari kan tayo sumambayang tidid sa kirot
Ahini karuhang ngahinan no pay karuhang no pay samok nun sambayang no tatap na di tongo sanong-sanong anuay na da kesehatan nilo karuhang ko haro di kaboling kahangan di siya dilan kaya nando kumaraja may na da siya uhupay yodi i oray tandat ongalu misapay mandati pokyo nuo umadi karuhang atau kay papakamu mo di karuhang isong sambayang atau kay papakausong di siya suway ka inupay pokyonon dati nga ongalu bisok mo jadi dada metet isang sambayang ino po di oray tandati nga itong sonong yang positif mentokot karuhang dati sa iradet ay kopi sampuru tokod iswang sambayang iku motalu osonong no mati det oilaan opurimanan no dai no pay karuhang no nga memuhondom dia nagi sumambayang mentok dia kamuyan no pala tampinay nga haron gi kantakandet iswang ga sambayang oilaan oratian nuhom nunu ginawa di karuhang no mentok dia sekiranya pas sumambayang sekiranya pas sumambayang ikaruhang no kanu posyo sumambayang ko nagi mentok ila sawa ko dat ay lobi dat aparu isyo aparagat isyo iswang nakaraja daw kanu posyo digi nga oratian nun ay komon po nga malas ako ti pamati ti pamaaparu kopi ako kita nando hoti ka sekiranya pas sumambayang ikarang nun ay o kito opurimanan ko ti karuhang ko nga yadit alambat-lambat di kauli ajarang do hiti walay kanu pasyad iswang sambayang irini iswang ginaw siya di apesya kumbal koboros dia nga mantad ka hiri sambayang hara ada patanu harohot hara da iswang ginaw di karuhang no kuma dia nga ay siya koboros nga iswang sambayang oritan oratian na dati iti ini apatutupon daron nga oto do ginawa dati serad iswang sambayang no kadi karuhang manaong pipiit to konsiko ti karuhang tu isyo na pinatahak isyo na tinahak no kumadoho oto do ko tu isyo di sawo ko oy yun di no pasambayang sawo dati to kay yun di angkat kapurimanan di nga ajarang imati sumambayang iti di no indad haron no nga kaubasan no po nga ay kaya sumambayang karuhang kaubasan po nga iya sumambayang pagangatan no po di tititang pinay nga sakirad miloh datid poindalanon goduduo nga sumambayang iya sumambayang ikaruhang nga sumambayang nga kaubasan no patimpu dati nga itimpu modop lah kaubasan tiyan di ino po hit musik nandom o ngaraw-ngaraw nandom kaubasan po nga modop nagi sumambayang gaduo mantada sambayang orongo kailaan natin nunusuang ginawa di karuhang no karait dia paingkuras sumambayang kairak asih podit di otarimo podit jadi masa sumambayang at monopot kan gidaya karay ti karuhang no nga kairak nagisyo polombo say do sumbayang at may nagi
sambayangan ku nagilet karuhangku tagirakon to modisio. Okon lagi lumoga da tirak. Kumaapat. Isa timpu di bobos so osonong dat magakun to kumah kinorohingan. Kuma tisom-tiso nunuhi kesalahan-kesalahan kalau mo kondati makiampun toko magampun toko moida katarimo toko ti pengampunan. Magakun kuma kinorohingan timput osonong magakun kuma kinorohingan. Sumambayang toko nondo makiampun kuma kinorohingan ore tanud isuang sambayang makiampun aku di Tuhan tu alam batu kauli purimanan ku dinga ay akuri timpu kud kumati karuhangku ka isuang sambayang ke iti na kalau mo kon iti nga uhupayo kuno dot monali bamba nitit kalau mo kon ku ka mantad ko alam bat ako di kauli akunan kudet mantaditit kanta-kanta iti irogon kadaw nga nakano det ay minagumbal doho gisom dadid harodihot ay tandus suway det panakiuhang-uhangku kano di isang sambayang ay ngomono poti di sambayang tu di kai ko sumbayang sambayang nakagwi sawo nukasyo iyoho nga magakuno-kuno gid ti kalomokon ko tu iyoho kadaw nga mumbalo di dahara kagut panakiangi-langi lo kusay suway kakagud di sawo kakagud di sawo yaw kagud gi to kopi pasas idit di kaya itinatimpo dat iyati no po magakun to kon umakin rohingan di kolomokon dati. Pakiampunan dati makimap to ko kumakin rohingan lagi kumakaruhang. Iso no pohot ay kantob kagu dati sumambayang nga mantad ko pagangatan do ko bolutan. Koin sadu ko mantad det karuhang mantad ko itambalut. Kamuan kuno pati nga magangat nod ay kano magiru rumuh toko magyambalut toko hiti toko kaday makandi salin na hiasam ka tumimong nanti kusayan kauli nga nakodop nadingay karuhang tangan na tay ko iya na po nga ubas ka di may hirid paginuman ubas ka di may hirid karaoke kauli ko mogod di sawo nga hari ko borosot iya din na po mogod di sawo ay otongob kada kasusa sekira mogod di siyo nga ino po hikatangaban dati kamun kun pa itong pinay nga mogod do pa ikaruhang ato kay tumongob nga ino po ikatangaban dati sayra da sumua kadhirwalay kokosup kadit karuhang nud dada mo ti siya sumambayang kumadiya irihi katangob dati sekira korikot kadhirwalay mogod di siya papintamon nga tulunan dat hinakosaliwan no modop ato kay tumongob yun nga iso no pay katangaban dati nga sayra da korikot ko o kasupan ni karuhang no dada mo to sumambayang muntok dia tokoy napalid di lo karuhang ko may na day siyo pagulyo kagud iralan otopot may dad opurimanan o tingkadan di silo ko basanan daw tiyolo puji Tuhan da iyo din sambayang di siyo nga sakira na padid kasyo
Ano pondo kape siya mo kinangom tipuan nakatugakod kan. Ano po di ko pa mo kinangoy karuhang ko man nakatutipuay longon kano po di siya to ako kura ko no. Sa kira no po naboras sa kitabot ilo no po di lang nakatumpali di lo karuhang ko putulan nagi tipuan no. Yo kano po siya sumumpayang ping kura to ko. Paingkan lagi sakira no pod ilo matas yo ko polidon di siyo boloho no matas boloho no lo matas siyo ka sakira no gid ibalalay gaja katumpalid putulo no kato nga tumayo no kun haray ko may manambayang ko tiyo di sayrad ito rikot tadi ko piya ginawod piro linay de sumumbayang kat kumadi karuhang no ay say kumugoton say no ko ilod pasandatan no bo manambayang ko tiyo di jadi iati it ang karuhang mungirad kusay ko tando iso na po hikon to tongob dati nga sayran muli to ko aw kau ko paing kukuro ko supay ni sa karuhang no sumumbayang ko tiyo digi tok tumubat tagi mantan so balumpad ang tipuan to ko ti sa bono ang putulan dot longon te ko ang bolo mato tumubat tagi mantan ni say no kailad o tumboyo ko piya kinarahingan ni sambayang ni karuhang nga iso no pohit naritandaytid sayra do kanu tokod miampad isuang sambayang tatap nad inapay aritan ni karuhang nga ito nga sonong umadati kaditi berdoa it ang sonong ang positif montaki karuhang jadi isuanggot ay kantakan iti pengkuroh pia nga kada na dati guno o sambayang do o silih dot ralan de papasala pengkuroh kamo nilet ralan de papasala sayraan po sumambayang isuang ke sambayang nu kanu amu kuno ay may anlo karuhang kun paingkay siyo ako kung balo sumambayang tin isuang ko pi karuhangan la ako ikombalot yun nga kada dati guno iti sambayang dot iso o kakamot iso o sinjata dot mongontak di karuhang ay doge iyo ti ko posiyon dahil okon kay lo karuhang ko o bintogod to mo di siya pairongaw siyo isuang kasambayang iya nakagusto mo bayang iho nga pag makiano kuno gid popuri mo nang dala sawo kud ako dati guno iti sambayang got isaralan dot mongontok monuding jari mongontok ko karuhang dati silihon na dati dot iso kantakan di magangat dot tay ko karay titong sonong silihon na dala karuhang kud sa mulundit pasanong kumadoho pasanong kumatanganak sambayangan to konogi sumbayang konogi montok dot kalidasan desyo pasihat desyo papendalan do buru-buruon ibarakat nu agayo nga patuntugan nu umadi siya may dad kapuri man siya pangintirungan nu ano gya gitu pay alumi sagya karanghanda sambayang katid di pengkano gita tadaw do awayan di siyo nga konsadu desyo mantado pagumbalan do itindalanon pagumbalan nagid hilok karajawon. India.
Gumo ti lo pagumbalan lo. Harni mo'y angil-angil pagumbalan ngay amuration na dati sambayang isid iringay no bay kamuyan di bo. Ino pa'y sambayang idi nga polombuson datid miyampay orongo, miyampay boros di Columbus. Kada agi adat bahkan na sumambayang kadi karuhang. Bah, iya pagulo tu ketua keluarga kan. Bah, sambayang ni sawo kusay. Iti sambayang iti man kundo po patahako kumalo karuhang kud mongoput det sambayang pati lombus kan kadi karuhang. O putay no na sinumambayang nga it sambayang dalam hati. Sambayang isuang ginawa. Paingan dadi sawod nuno sambayang no. Ngan sumambayang kanaya nga isuang gaginawa. Paingka ikaruhang andasan dim na kodok ko. Kasi minung kalat mintang sumambayang kay kadam kagum mong polombuson gya no kadilo polombuson miyampay boros. Kada det dalam hati. Tu duo kau nagyam mi karuhang no gadit. Isay gad katingayaman no. Saya di katingayaman ta kasumbayang at karuhang no sumambayang. Sekirad asala tay ko haraho kairakan. Nga godo dua ko no sa pira-kirak. Iyo no potidid aku korong sambayang kiginawa ako id papaamin dat arongo. Labi pondat hilag gereja. Sayra no pod. Ori kote doa pembuka khotbah kano sumambayang sumingkat toko ay pimpinan toko di Eldo Palmis at isuang sambayang. Haray pangilogod nga agunon ilo nagit tianot mobor ino pagay pangilogod di nga ilo kabangot pa nuridi parikatan okon kay loho di liyaw okon ko di tian hari mangkuy hilop pohot mikrofon gi di gia di orang sambayang gi Eldo Palmis puisi nakaamin sigod kad amin kadir sambapi nga amin ngay napatangolon intay nga ay kakalpo sumambayang doa pembuka gi okon pod di obah sa manangamin harano pay orang tokod yadit kaangkat-angkat to ginawa nga amin kanu nga ino pay ako ingat ko piyam kaamin ni hiri sampaping. Jadi man nagya polombuso miyampay boros isambayang toko. Mikaruhang duo kau nagya nakura tu sambayang dalam hati. Nakura tu polombusan nakura tu isuang nga ginawa. Ilo kadaw manangamin nga nukad kamoyan. Amin. Kamoyan po nga iya nga popotopot. Iya nga asukung kad ditemod kamoyan di siyo. Isa edit no koilad isuang no po sambayang di karuhang no nga paparutum dia. Amin kasi nga minangamin. Amin ko tu nokorong akay nokorong dinunoy binarasisyo. Jadi isambayang polombuson dati. Manangamin toko popoiloh dat iyati no po nga asukong toko di kamoyan di siyo. Popot-popot toko di kamoyan di siyo. Ano po orang sambayang no kada toko kayo salaid akuri amin. Tu ino po itano korang di nga pengkura di siya papa amin dat ano korang pengkuri siya menukung kat ya otopot kadi sambayang no ay siya no korang polombuson no giya sambayang no. Moy dat ino gi ipikaruhangan nga katanduli korikot kagud di kalingasan na tagayo
isuang ke pikaruhangan. Sumambayang kasari to kumentak kinarahingan, mentak ke pikaruhangan dati, anuan kasari kalidasan, miampai kataadan, nagi haro kasari pangintirungan, pangilaan dati, mentak ke kinarahingan. Main na dati pawon sayad, nunun pa buruan dati nga katilambus, pengkan gi kadaud isuanggat pelayanan mentak ke kinarahingan. Manuh takodat inapahit kaposyon pikaruhangan dati dinga intirungan kasari na kinarahingan. Ikatumbayaan dati dat halipiad o gumuit mamirumbak dat pitimbungakan ang kaisisan dati sumambayang miampay karuhang nga main na dati paimpuna da popos isambayang dati dat may timpud orikot kano takadat sumabayang miampay karuhang. Halipiad o gumuot pagumbalan dorogon namagompuang natin isuang sambayang nga patatapon to kano ginawo hingga hinatur dati paingka sayrad ay orikot at timpu da kahadapan sumambayang pagulo mikaruhang ahuyan pia agumpia buruan nga miagalit atau pati kamuan di elda inro di tinu tingkadan pagi o sibuk ko pia mumunsay kuy hay kawanduan o sibuk pia mintang main bul kakusayan o rikot na pait no pio kunanda kayud timpu sumambayang tingkadan pagi taruhay ay alahin misi sa pad isuang kasambayang ay so imoti at maminsuho idid akon ko yati na tumumod pamodon dati kada dati pologasad ino payrogon nga ay kanu manumpalid dati kanu hisiyo dat ay mugompuong dati isuang dat kaisisan na sumambayang mempek karuhang iyo ho nga kombal lagi dit apa nakasawo lagi di nga adi kombal tiyo di pagumbalan na diri hoy nga may ko impunay nalilihuan na dito ko alambat-lambat tadi sumambayang mikaruhang may kago impunay may ino pa ito umbalorgon nga o talibambanan dati. Kami sisa to kadisong sambayang. Kinarahingan asundo isong kerajaan sorga kung sikaw dat kasuaban diti insan pakagud nakalimpupus si heti kay sisan dat isang puruhan da sambayang kasuaban na bayno kung sikaw antadat pagangatan ang panghakan dit nawayaan dahay ditenu labi pondod mentokot pikaruhangan. Agumu akon tabon dahay da sumambayang mantad no dat kasibukan dadong pamagunan mantan nagid kaudipanan kainggoritan gisambot mumunsay dahil huyan ande hay kanud misi sa iswang sambayang nga uhupay na hay Tuhan may danununo pa hi kabaling kahangan dit korikot i magantob nga okon ko isaralan dahay dat konsadu man tada pisisan munto ka sumambayang santab no pa di pagumbalan dorogon nga uhupan ni hay damo na libamban may dat inapahit timpu dahay dat miampay karuhang iswang sambayang nga katilambus kasari kanoy hay sumuko kumadia mangigit to santabit kagatan dat kapasyon iswang keluarga nagi karuhangan sumambayang kumuntakot ay insanan makikinangaw mayapi karuhangan diolo nununo pa'y kabaling kahangan nga anuay nila ginawa dit misi sa kasari o mumbal yelo dat papaindalan santab dit karahian kamuyan no. O insanan ni heti nga harakalomokon
haron nagi ikorohian nga kadadad ay iyahay no panga man tadi kaboboyuhan ng korohian idi suway ko inadahi korohian ng kasanangan no kendalan iswang pikaruhangan dahay. Ang punan tayo sana sa dahi Tuhan, hakon nihad iswang tindalanon dat ay turumi ko to iswang sambayangan nagi mampay iswang hinggo no pakabaktian at tadarubay na. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati dat kasuabon niti sanang tadaw sabat sanang magindalan iswang perbaktian kita dalbay no rumah samhin da kau aloga da tangus kano dite no takita ko intatan na ko ti dat iswang tindalanon kapiruba ta ko dat kasuaban na suab inako po.